Sinemcondzisi ke maswati lamahle lapha wenkampani lebitwa ngokuthi ke i-Recap Logistics longena ke truck ndawuthi ke umcashi we-truck driver ke leyalahleka laphayana ke evikini leliphelile ke yagcina itholakele ngumndeni ke wakaMasuku. The truck driver ke maswati lamahle Ngibongane Fred wakasimelani. Sitawukhulumisana ke naye ke umcondzisi laphayana ngidawuthi ke mndeni Masuku. Libito lami ngizwele Martin Dlamini. Siyabusela Nhlane kukaSwaziland News. Sibonga kakhulu isikhathi sakho namhlanje nakungilesibili. Siyavusela Nkosi. Nabalaleli Nkosi. Nhlane sike sakhipha indzaba ukuthi kulahleke sisebenzi sakho eSouth Africa basithumba esagcina ke sitholakele. Ungachazela nje sive ukuthi sitholakele kanjani nokuthi ke ungilophilile yini sekukahle yini empilweni? Nkosi kumthola kwethu Nkosi simthole asakhona kukhuluma, asakhona nekutihambela. Kepha ke lokungena kwakhe wangena asesimene ngakho ukuba vele naye akathi ukuthi wangena kanjani ngoba asalethwa maphoyisa. Nawe emaphoyiseni owalethwa nje umuntu naye langamadi langakhona ukuchaza ukuthi ya ngathi Nhlane soke wasilahlekela. Usekhona Nhlane? Ya sesibuke ke masihla mahle ethi singamthola and futhi umphathi wenkampani i-Recap Logistics. Longiyena ke umcashi we-truck driver lesike sabika ke ukuthi ilahlekile la. Nhlane uke walahleka kumbe nje na ungalandzisa kahle lokuthi bamthumba nini kanjani. Siyakhumbula ke ukuthi nathi babe sebasithinza la kaSwaziland News ukuthi so utholakele. Uchazele nje umlaleli ukuthi bamthumba kanjani bese ke soyaqhubeka nendzaba. Okay, sengevakala Nkosi. Soyevakala. Yes. No, kumthumba kwakhe Nkosi sengabhali a proper statement from yena besamele ukuthi abuye konke engqondweni nako konke. Kepha ke kula kushoko kwamanje uthi bamthatha kule sithathu emini. Emajaha nje afike amkhomba ngesibhamu amvalela ngekhathi truckini ke ahamba naye sambhekise phansi kude ke la kwadiwe kusukela lapho ngoba bebantu bebamkhahlabeta bagcina vele sebamnathise ke amaphilisi nalokunye lokumuthi lokwabe sesekumenda ke ukuthi uyadrageka ke asesekhona ku highway khona kubo khona eJozi uthi bekusangekho sure ke ukuthi ukuphi ke toti ke size simthole cause kusukela lapho nje uthi kude la kwadiko toti azavuka sasesibhedlela safakwe emadrip. Yeah. Kumbeke ungachazela nemlaleli ukuthi indzaba inasinitsinza thina sinitsinza kukanjani? Nasina ungitsinza ngalesihlanu ekuseni inkampani lapho seyilungiselela ngoba bese kunalabanye bebaseJozi bese baqalile kusesha ngalela side. Nathi ngala besilungiselela kusuka ngala eMiddelburg. Vele bese sitshela ukuthi sitawuhlola konke kubhedlela nemamoshali kuhamba kubheka le. Lokhu ke umhleli asangishayela ngalesihlanu ekuseni. Emva kokuba khiphele indzaba angitshela ukuthi hayi no ukhona indvodza lasola ukuthi ngiyo asengilalele ke ngive ukuthi ngiyo ke lokhu sengiva ukuthi awunguye lo mshayeli ke bengumfuna sabe seke sesiyabhotha ke konke lebese planile ukuthi sitakwenda ngoba ngangayitolo bese busy lapha eJozi bese around Jozi ekibhedlela sisazama khona kusesha anela ke kuva ngemhlelo ukuthi hayi no sengitholakele le ndvodza. Hayi ngabe seke sengichumana nemhleli ke sesiyachumanisa ukuthi sesithola la ikhona khona sakhuphuka ke ukuthi nasesibhedlela bathi asimele
sekuyaphela lokubeka ulangatini ngoba sayithola vele solo ekumadrip. Sathumela-ke wathiwaya-ke lo munye director naye kule company wafike-ke wangena ngemvumo bese sibatshele yona nakaSozile News esibhedlela. Wangena-ke wamthatha-ke ngasuka ngadibana nabo e-Ultracity ngabe sengimukela khona sengibuya naye eSwatini ngalesihlanu ebusuku. Mhlane njengebacashi bema-truck drivers ngabe ninayo yini tincempetelo letiyayithi kumbe 70-10 letehlelwa timo leti kanjena bese tiyancisiteleka kumbe nangabe kumbe kube lishwa leli khudlwana imindeni yabo isale kumbe bantu ababo bancisiteleka kukhona yini kumbe lokhu kanjalo ngekubuka lesimo ukuthi sihle siba nema-risk? Yes, kuba khona lesingenelana ukuthi singena kiko la kuleti inhlangano boma-workmen compensation. Ngosi kuba khona lokho ubese-ke sekubuketa ukuthi nangabe njengoba lesimo lesi nje besihijackiwe babese-ke bayabuketa-ke tindwincumbi ema-involvements nako konke ukuthi kuze kwendeke le nto le kwendeke njani. But-ke nangabe lonke lihlelo lihambe kahle ibese sekuyaphuma lokho lokuphuma-ko lesingakwati-ke lokuvame kubalwa ngale kuleti inhlangano. But-ke kulokhu lokwendile siyezama umshayeli ukumkhulumisa nangabe kukhona isito lalifunako lelifana nabo sayikho kulesi trauma labuya kiyo alingenele. Sengukuthi kwamanje bekusede nestatement lesibhaleke because sibhilivela kuso sengabuyi kwananaye kahle. So kule viki leli utawubitwa atobhala statement then-ke sitam-assessa lokuthi utawudzinga yini. Siyabonga kakhulu Mhlane ukukhombisana nawo. Siyabonga Nkosi. Loyo-ke Maswatla Mahle ngumndeni Masuku ungumcondzisi-ke wenkampani lebitwa ukuthi Recap Logistics. Lo wehlelwa-ke lishwa lapha walahlekelwa umsisebenzi sakhe lokungibongane Fred kwakaSimelane i-truck driver-ke lebeyihambisa-ke ishukela asuka even laKangwane alibangisa eNingizimu Afrika. Lapho khona-ke wase-ke uthunjwa tigebengu. Ubese-ke uyatholakala-ke Maswatla Mahle nathi nje sabona lapha sesithintwa ngilamanye ama-South Africans athi-ke abone kaSwazile News ukuthi kunemlo lahlekile bathi-ke nabambuka bamfanisa. Kwaba nje kanjalo sathi-ke nathi nasimkhulumisa sesithinza abacashi bakhe kwabonakalisa ukuthi-ke vele nguye wase-ke uyatholakala. Uyakhuluma-ke enhlanye lapha uthi khona-ke luhlelo labanalo bo-workmen compensation lokubayasa-ke ukuthi-ke kusita bona-ke bashayeli bema-truck. Lese sikutholile ukuthi kulamanye ama-truck drivers uyawukhanze ukuthi kuletinye inkampani kude kahle vele lokuthi banakekeleke. Sithemba-ke ukuthi nabacashi labalaleli labanema-truck bayayibuka inhlalakahle yatoketa isebenzi dabo lokhanza ukuthi-ke titsela nje noma-ke titsela kuphila tizama yona impilo tikhone kushayela ema-truck asuka khona eveni laKangwane alibangise eNingizimu Afrika. Ngumhleli la kaSwazile News ngingizwela Martin Dlamini.